Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayama nagpailingay di tinagan a Sylvia. Iti Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Umuna iti amin, kablaawan kayo pa itinaimbag nga oras di da istasyon ti radyo. Kanayo nakagdengdengag iti daytoy a programam. Isuan na panunot kumet apay drama daytoy pakasarita ken ayat. Irugik ti agsalaysay, idi agayan ayat kami pay kini Marco. Idi pay laeng ibagbagan dagiti tattao ditoy lugar mi, asa anak nga agbalin anaragsak iti sidong ni Marco. Gapu ta babaero daytoy. Jack dinengeg timbagbaga dagiti tattao kanyak. Bueno papagayam, intay denggen ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Sylvia dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Saan mo nga ilambang pay Sylvia? Ammo kon akayan ayat mo ni Marco. Mamati kamat kadagiti kaaruba ama nagperdi iti padadaan tao, manong. Talaga asaan mo nga aminan kanyak ti relasyon nyo? Awan boyfriend ko, manong. Di mo man ipilit. Apay ti kunam, jak ammo ti ag Facebook? Anya? Addamat ati Facebook ko. Makitkitak dagiti ipopost mo a pictures yo iti dayjay a Marco. Sige man laangan. Iyam amok tumanlakada kayon ni Marco. Kasta kayat mimat amam-ammo ti kayan ayat mo, Sylvia. Saan anasayaat nga isekretom ti relasyon niyo kada kami? Wanan, tapno sumardeng kayon. Iranam inton bunyag jay kaanakam. Aywan anya. O sige, taimbitarak to. Ay na girl, apay ngamin adi mo pa'y laaminan iti pamilya, a boyfriend mo ni Marco. Tandak ang. Total, imbagamat ngay ayatam ni Marco. Ilaban mo ati ayan-ayat yo no adda ti mang kontra. Kinapod nuna, mabutingat. Ha? Pagbutngam ngay? Kasanon nga'y nulukunak ni Marco. Ay na, take the risk, girl. Tinapatag, maam-am mo dagiti pamilyam ni Marco. Kababain samat Sylvia. Nagadumad dagiti kakabagyam ditoy. Gagangay ado ngamin dagiti kabagyan mi. Umay kakit din, tayam amu ka kadagiti kakabsat ko. Agur uray mat ijay dananang kantatang ko. Sige man langan. O Sylvia, apay nga ita kayo laeng. Marco, iso ni Manong ko. Manong, ni Marco, boyfriend ko. Si kamat gayam ti BF ni ading ko, Marco. Nasaya at nakaumay ka dito'y bunyag di anak ko. Inayaban na kami ni Sylvia, manong. Sylvia, iyam amom kadatatang kananang at dada ije unag. Sige, Manong. May kan, Marco. Sige, umunag kayo. Aduti makan ijay. Pasensya kan girl. Sa anak-anak kapan, idi bunyag jay ka anakam. Tanaguri-gurak ngamin. Unay mat apan nakairan-rananan. Saan abale? Tanakitak mo jay post mo jay Facebook. Sayang, tadyak naramanan dagiti sagana yo. Sapay nagdakkel jay cake. Siyak tigim matang ijay cake. Ay na, nag-super like kag ije picture yo kini Marco. Ije ayan, tidakkel a cake. Nag-sweet kayo maten. Nagsinubo kayo pa iti cake. Akasla kayo bride and groom, ana. Nakitang dayjay. Ay, wana. Imbagman, tanayam amom ni Marco iti pamilyam. Isumat ngamin tibagbagada kanya. Kitwan mat ngamin, rumbang lae. Mabit lang. Dito'y kaditi balay da Marco.
Marco? Wen, dito apay ka di? Kaya't ko kumama ka sa Rita. Napa nagtrabaho? Oraya kon. Mala, umunag ka. Agyaman nak, manong. Nagtugo ka. Sakti kapsat ni Marco. Anya ti masapol mo kan kuan na. Siyak ti girlfriend na, manong. Di na mo tan sungsung-batan dagiti awag kan text ko kan kuana. Girlfriend na ka? Uwan, manong. Makatawanan ti relasyon mi. Kasta ka di? Hello, Oh, abay, manong. agawit kan. Ada bisita. Babae. Asino day ta babae? Nobyam ka no? Tsanda tinagan na. Kasla masungit ang babae. Anya? Kunakman no ni Sylvia ti girlfriend mo. Apay na ito'y babae ngay may dito'y balay, ha? Ay, Agararamid ka ti gulo, Marco, ha? Kasanon, numaamuan da ito ni Sylvia. Jack agawin, aging ka adi mo sungbatan ti saludsod ko. Apay adi mo sungbatan dagiti awag ko kan ka. amo matabi siya kay ti trabaho. Busy? Ulbud ka? Oy, di ka man nagkasta, Chanda. Anya dyan nakita ki Facebook ang naipost nga dakadwam a babae. Asino day jay? Kwa? Kunam hindi kanya kasyak lang ti babae iti biyag mo. Asyak lang ti ayatam. Asino day jay babae? Saan ka man nga agis skandalo dito'y balay mi, Chanda? Sa anak a mabain Marco. Taamok asyak ti girlfriend mo. Pumanaw kan? Sa anak a basta-basta paabak Marco. Linukunak. Pwes, agsagana ka. Girl, ada ipakita kin ka. Anya day ta? Kita am dito impose mo a picture yo kin labi dabs mo. Amay? At damat babae ang nag-comment, amang aagaw ka kano. Anya? Kita am ngamin Asino day ta? Hay, dakkel sa agulo ti mapasamak. Tiyanda, tinagan na. I-chat mo damagem no asino day ta a babae. Apay akas dat ipupus na a comment na. Hello? Nasayaan man, ta sinong batang di awag ko, Sylvia. Asino day to Girlfriend naklaan mat ni Marco. Anya? Katagplan-plano kami nga agpakasar. Sika, asino ka itibiyag na? Saanan ang masapol nga agpalawagakan ka? Kasta? Tapno ang mom, nabayag na tan aluklukwan ni Marco. Pinaggiddan na ta. Saan apod no day ta? O sige, makasangsangit kansan. Bye! Pudno nga ta, timbagan. Agsarita ta ka ma, Sylvia. Agpalawagakan ka. Nagpuskol matan ti rupa mo agpakita pa'y kanya. Gaputas si kati ay ayatek. Asino ni Chanda? Awan kamin kini Chanda. Anyang awan kayon? Naglawag dagiti insent na kanyak a picture yung apartment na. Ha? Agbreak tan Marco. Diyak kayat ti babaero akas kan ka. Tayta ka ti bagbagakan kay di. Binalagan kan, Marco. Agasam manday ta, ta pinaggiddan mo ti dua a babae. Uso mo ti kastoy ta, manong. Anya? Uso? Ket, surutan matan? Kotse ni Chanda data si Mardeng. Taytan, agsagana ka. Umayda kan darupan. Apay ngay may kapalang dito'y balay, Chanda. Dagito'y chip nga alahas mo. Kukamlaan. Chanda? Break tan! Wen, friend ko lang ta iti Facebook ni Marco. I-black moon. Ha? Apay nga i-block ko? Katawa mat basol na kanya? Babaero da dyan lalaki. Ni kano tatang na idi, babaero matlaeng. Natawid na ti kinababaero ni tatang na. Diyak kayatin ang mga tinagan na. Ha? Hate mo na talaga? Ay talaga. Indilit kong aminin ang number na.
Manon titawan mo, Sylvia? 30 ton inton umay alawas, manong. Manon at hawan, manipod nag-break kayo kan ni Marco. Anyamot ni manong, ipalagip na kailangan. Apay, di mo la malaglagip aya. Malaglagip ko. Matgayam. Isu siguro a single ka pay lang aging gaita. Gapo ta malaglagip mo ni Marco anya. Sana, apay ko man. Adumat ti agar-aram kang ka. Ngam, apay ngay nga awan tisong batam kadakwada. Di mo kunaan nga urayam pay laang ni Marco. Ay, saan Anya ngay ko matibibiyang ko kankwana. Apay nga rod asaan mo akayat ti makiayan-ayat. Masaktanak tumanan. Iso asaanan, manong. Ay naading ko, na minsan kalaeng anasaktan, kat di mo kayatan. Adan tupay dagiti naming 10 anasaktan, ngam agayat dalat ta. Pasensyakan girl. Taday tala ang juice kan banana kyo. Di mabalin ko nga ilibre kan ka. Si kakit di man, okay lang. No si ti agi libre. Agkakangina ang makan. Awan problema dita. Basta adda. O ala, agmerienda takit di. Itayak pa'y ang mabisbisin. Mabitlaing Sungbatak pa'y dito awag ko. Sige. Hello? Hello? Sino dito ay? Ni Marco dayto eh. Ha? Anya? Kunak manood da kay di abroad? Nagawid ako dito Pilipinas. Kaano pa'y? Hindi pa ila Martes. Ay, Kat, kumusta kan? Nagawid ak. Kalpasan ti 5 atawan ko di abroad. Ay, timing ti awag mo si ka. Kadwag ita ni Sylvia. Kasta ka di. When? Mabalin ka din nga ibagam magkita kami. Kaya't ko akasarita. Sige, padasek. Gumurgura pa yung ata kanyak. Diyak laang amo. Ngam, padasek akasarita. Nagsamit matan ti Diyos da dito eh. Kasla kasamit ti ayatan niya, girl. Anya ti ibagbagam. Ay na, darasam kit ti nga ibusan day ta meriendam tagawid nan. Ha? Agawitan? Ata ni malaman. Amom ka din o asino dyan imawag kanyak itay? Amo ka, boyfriend mo. Iso akil-kiligan ka. Ay, imbagkan ka tada boyfriend mo. Ni Marco. Anya? Nagawid gaya man dito Pilipinas. Inted ko ngamin tinumber ko. Tauray no adda ijay abroad. Adalat ta komunikasyon mi. Agawid nan. Agkita kayo kano. Iti anya agapo. Agsarita kayo. Ay, bay amon. Ha? Nasakit pelaan ka titinakam mo kan na? Saanan? Anya ko matipagsakitan tinakam ko. No saan nasakit tinakam mo? Agkita kayo. Tapno makapagsarita kayo. Duagaya man dagiti anak mo, Chanda. Juan Marco, iso dagi tagtartaray di tapay. Hands-on ang kadakwada. Diyak namin kaya ti agbayad iti agaw-awiyan. Nasayat mat no kasta. Sika, kumusta kan? Dayto eh. Single pa ila nga aging gaita. Imbagam ko mga agsubli ka ata inuray ka. Anya? Joke lang, dayjay. Si kamot ngamin, pimanaw kalatan asaan na nagpakpakada. Iso na kaya asawa ako niti sa Bali. Sorry ha, Chanda. Amok anasaktan ka idi. Okay lang. Nalpason dayjay. Paseten tinapalabas ti amin. Agyaman akta nakisinara ka kanyak, Chanda. Kaya't ko lang tiakid daw iti pamakawan kan ka. Ay, jak amono apay nga inawis nakmanan dito'y kantin. Mabitlaing Inak agorder. O, sige. Ay, una intigayim ko. Sylvia? Marco. Mabalinti agtugaw.
Ada ka duwag. Sige, agtugaw ka. Agyaman ak. Kumusta kan? Kastoy, mayat lang na. Sorry ha. Amok ang nakabasulakan ka. Nga matuya kita. Nagsubliak. Gaputa si kapay lang ti ay ayatek. Sylvia. Pakawanan na ko ma. Kat palubusan nak nga agayat manan kan ka. Inaram nak manan ni Marco, Mr. Lonely. Aging ga asinong batak. Taklunag. Itilasod ti 5 atawan. Awanan ti sabali nga inayat ko. Nudi iso. Daytoy man ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Sylvia. Pagayam Sylvia, kablaawan kayo kini Marco. Ta itilaksi dagiti panubok, da kayo latta tinagtumpong iti udi na. Dumteng dagiti panubok, tapno mapatibker ti panagayat dagiti masaknan iti tunggal maysa. Iso ano iti relasyon, ket dumteng dagiti panubok, saan arumbeng amapukawan itinamnama. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan as Sylvia, iti Ilocos Sur. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos ken insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.